ban inspect ya to ke yodu borok kawai but hadin jong katang ya don ke meeting mana RBJ ke review meeting but hadin jong ke jinya thir bahan nadong sedong hadin banglayo ru yukikot kisla ki report ki detail borok na i deputy commissioner jong ka Shillong kaba ila ai yang i roughly baki number jong ki dukan ki ba long entitled ban play yamenta ki don 6,000 arspa arpo arteli bat ka sorkar kalarai ba insya yaki ban play no nadu ka arpo arterik ubenai ubahan riu usnem hajar arpo kabamut nadu kane kemonde kebanwan insya ban pleno tangba na kate ke nembar 6,000 arspa arpo arteli nginsya ban ple laipo hadu laipo lai persen sisngi bat anbut man kasngi da kata ka sistem kabamut barok kin yayok bentalut ha kasitayo lani ha kasipnai baja kening la shania ha ka jing start jong deputy commissioner banle ya kabadon kam bat kumju ru ngila ai ya ka instruction ba ka SOP bat ka protocols ka balabtha na ka health department ki day ban boot perking uwei pakawei ki nong syong dukan hapo yaudu kayo dedo kabalai kabalai kanika ka book stalls bat kabasau kini kibade kuai kibade tempau namar yakine balai ngimpat syak kalau namar bakila don lepa ki alternatif ki dukan hakeleng saudong jong karut sorslong hakaba kani kejinya diethit kalayat bet kalayarinti tina kadau ban kier ya kejingka congestion kejingnya bun kejingnya rois kibriu ngi pelait no shwa yekine ki dukan na kata kadau kapoi roughly kumba 6,000 arspa arpo arteli ki dukan juhur ki lain no komopi ki dukan do lain no nang ta ki dukan de kuai de tempau ke lain no nang ta susu ngopi ki dukan de kot itu kidang lain te yakani ngisania pada hadin bangila ple hakani ka sinengkong kabanwan kabamut ka arpo arterik anda kelas dang kakam ngin ya pej pada kai ka bangindang la susu lese ban play ya kata ngi akajing start jong ka deputy commissioner ban walk out bat kat kum ke report lu ka bagan ai sangi na kapor sa kapor bangin snguthu kai ka bingdai ban le nang ni smat bat kitu kinong lek thit jing thit kinong song yeu song hat lada phikwa ban yada na uniu knyang jing pang bangim tip nang no uwan hakanu kapor uwan kumno ule yabit ngas ngoban ong ba tang kata kala biang ba kubor bagi de ban sutu haba pilek ngiple baling lik ple ke jing ple kalong number 1 kan yarap ye kitrai dukan bakin imja bakin kamai ka baar pat ru kan yarap ye ki customer namadon kitiar gitar ke bangim yo banwat habro ko we ke Shillong like no na po yudu nang ta ye ki hawkers ka ba syai kedar kalong ngimsha nama roughly kumangan syutu ipi ki hawkers hapo yodu kidon omduna ya ke 6,000 ki kumba 6,000 ngut e kidon yakiniru na kaliang jong kabor usim uhima melim na kaliang kabor district council bat kumju na ka district association ka recommendation kalong bangim day bansha yagini ko hawkers ki badon hapo jog yodu ten rai mena ka jingi keren jongi kalong ba ngin find out ways and means yakini ke hawkers ban identify katu kan itli ki jaka bat yakani ru ngila pha walk out i deputy commissioner ba in warna ek report syaka sorkar kena begin sim ni karai haka review meeting la sim su sa ka we karai
bat kata karai kalong ba ya ki weekly market ki badon napok jela megla jungi barok kowe ngilarai bangin sya no ban play like no ki border huts ki badon ha international border but ru ki weekly markets ki badon ha ki interstate border yakini artli ngim patsya nrai like nang ta yaki we nglasya but yakani ban play ya kini ki weekly market apo kawai apo kajela jungi borok kawai kan sedang nadu ka arpo kendai terik ubnai benriu ar hajar ar po